बिनिफ्रायनो जों जागायजेनदोंमोन। बै समाव जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय, गावलायलायनाय, मोखांजों मोखां नायलायनो हायै, नेरलायलायनाय, बैबायदि समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो सानदोंमोन बे समाव साननायखौ लाबोफिननाया मोजां जागोन ना जाया। नाथाय जोङो माखासेया साननानै लादों जे सोमावसारनायखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला हारियाव खौसे फैनाय नङा, हारियाव सोलायनाय फैनाय नङा, हारियाव थांना थानायनि साहस फैनाय नङा, हारिया दावगालांनायनि लामा नुनाय नङा। ओंखायनो 2010 मायथाइयाव बिटिसि जाखांनायनि उनाव जेरैखि जाया जानजि खाफ्रानानै साब्रैसो मानसिजोंबाबो जोङो थांखि लाफिनदोंमोन। मानोना बड'फाया बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, सोमावसारबासो जोंहा खौसे फैयो, जांख्रिखांनायजोंसो खौसे फैयो, हाबा मावनायजोंसो खौसे फैयो। आरो बेबायदिनो बर' हारियाव खौसेया फैदों। दिनै रायजोफोर बे सुक्तिया जागोन जाया बेसेबांबा मोनसे गाज्रि थासारियाव दङमोन। गिबि खोथाया जाहैबाय जोंनि हाथियार लाग्रा आफादफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि, बेखौ नुनानै सुथुरफ्रा गोबां खाबु लाबाय। गोरोबलायनो जाहाथे हाया, रायलायलायनो जाहाथे हाया, रायलायलायोबा बिसोर गोख्रों जागोन, गोरोबलायोबा गोख्रों जागोन, रायलायलायनो हायै मोनसे थासारि खालामबाय। नाथाय बे थासारिखौ नुनानै दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगाङाव जों थांखि लाबाय जे जेरैखि जाया सोरनिबा आथिं हमनानैबाबो, सोरखौबा खुलुमनानैबाबो, गाबख'नानै बिख'नानैबाबो खेबसेनि थाखाय मोनसे गोरोबथा खालामनाया जोबोद गोनां जाबाय। नङाब्ला बिदा फंबायनि गेजेरावनो गाबोन सोरबा बुलाय होगोन, गावलायफिनगोन। दा बिनि थाखायनो भारत सरकारनि गोबां एजेन्सिफोरजों रायलायै नैबे थासारिया जोंहा फैदों। दिनै जों साबायखर बावनांगोन। बे थासारिखौ बुजिनानै बिथां सावरायगिरिमोना मेंबारनिफ्राय फैदों। दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन। रंजन दैमारि बिथाङाबो हाखु दाखुबाबो बिथांखौ बर'ना लांनानै सागान होनाय मोनसे थासारि जादों। नाथाय बिथाङाबो सागान होनानै दिनै बेखौ मोगथां महर होबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिबि प्रग्रेसिभ, जोङो मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन आरो मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक संगठनब्लाबो खुनु सिमा दोनालासे बिदा फंबाय ज' फैनानै जों खामानि मावबोदों। दिनै बर'नि आफादफ्रा गासैबो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लाबोदों। दा मानगोनां रायजोफोर, गुबुन हारिफ्रा मानो मानिदों? दिनै 20 बोसोर बारबाय एनएसियाना दाबो एकर्ड खालामनो हायाखै, बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लाबोनो हायाखै। बिथांमोनाबो दिनै सावरायदों। आंनो गोबां नागा मानसिफ्राबो मेसेज हरदों, बोरै गावखौ नोंथांजों जों रायलायनो लुबैयो, नागालेण्डआव फै, नोंथांजों रायलायगोन, जों थांनानै रायलायहैगोन, बोरै बे सुक्तिया जाखो, जों मानो खालामनो हायाखै सुक्तिखौ, बिथांमोना दिनै रायलायदों। आरो जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव, दाखालिबावै दिल्लीयाव बेसेबांबा गोबाव थाहैदों, नाथाय सासेया सासेजों रायलायनो हानायनि परिबेस जोंनो सरकारा होआखै। थेवबो बे सुक्तिखौ जों खालामनानै फैबाय। आरो दिनै जोंनि हान्जाफ्रा नायबाय थाबाय, बायेर सावगारफ्रा नायबाय थाबाय, जोंनि हेंथा बुंग्राफ्रा नायबाय थाबाय, रावबो जेबो खालामनो हायाखै। जोङो सुक्ति होबाय आरो दिनै फैबाय। बेवहाय जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंफैबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ? गोसोआव जोंनो आत्मबिश्वास नांगौ। गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन, हारिनि सायाव फोथायनाय लानांगोन। जोङो बर' फिसा, बर' बिमा बिफा, बिब' बिनानाव, फंबाय बिदा, जोंहा साफ्रोमनि सायावबो बिश्वास दङ। बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ जोङो जेरैखि जाया लांबाय थानो हागोन। दा नोंथांनि रायजोफोर, सोरबाया बुंनाय बायदि आलादा रायजोखौ गारबाय, उमुखखौ गारबाय, आलादा रायजोआ बिखायाव दङ, जोंनि बिखायाव हाबनानै दङ बड'लेण्ड सोदोबा। आरो बे बड'लेण्डआ मा? बे हा दखलसेजों आं बुंनो नोंथांमोनखौ हाजोंल' बड'लेण्डखौ सुनो नाङा। बड'लेण्डआ मा? बड'लेण्डआ बर' हारि थांना थानायनि जिउ रेखा। बे सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थायो। ओंखायनो मोनसे समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल, मोनसे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, आरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। एक सेकेन्डआवनो जों राजा लामायाव ओंखारफिननो हायो। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिखौ जों सम होदों। मैया सावरायखांनानै सागान होखांनानै आसाम हाउसआव जोंखौ साहा लोंनो लिंदों, मिटिं खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा। बेवहाय मिटिं खालामखांनानै थांनायनि उनाव आं हारसिंनो गोजौआव थांना लोगो हमनानै सोंफिनदों, सागानखौ नों सहि होबाय, बे हाबाफारिफ्रा जागोन ना जाया होननानै। जायाबा खिन्थु बारा गोबाव नेनाय नङा आङो। बियो हमख्रबनानै बुंदों जे नोङो सानफ्रोमबो अखाल' खालामो, नायबायल' था, जों मोनफ्रोमखौबो मावनानै होगोन होननानै। दा ओंखायनो रायजोफोर, जोङो दिनै आवगायलांनांगोन। जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि गोबां जाबाय।
दा सबसे गिदिर मेसेजआ जाहैबाय 34 बोसोर सिगाङाव BSF मुं लानाय दानाय बे NPP-आ दिनै बेसेबांबा दुखु खस्थ सहायनानै भुटान, म्यानमार, बांलादेश मुलुगनि गुबुन हादोरफ्रावबो थांनानै बर' हारिनि गाननाय उखैनाय मोनथायफोरखौ फोसावनानै दिनै मुलुगाव मिथिहोजानानै फैनानै दिनै बेसेबां गोबाव सिजफायाराव दङमोन। बे सिजफायाराव थानायाव बायदिसिना थासारियाव गावस्रा गावस्रि जाबाय, जेरैबायदि मदद मोननांगौमोन मोनाखिसै गोबां बिथिंनिफ्राय। दा दिनै फैनानै बिथांमोना बे सुक्तिनि उनाव गावनि न'आव थांनो हागोन, डिजिगनेटेड केम्पनिफ्राय न'आव थांनो हागोन, बिमा बिफाजों थानो हागोन, बिब' बिनानावजों थानो हागोन, बिदा फंबायजों थानो हागोन। सोरबा हारिनि थाखाय गावनि उन्दै उन्दै गथ'खौबो नागारनानै सिलायलाना हाग्रायाव थांदोंमोन, दिनै गावनि गथ'जों बिखा गोबालायनानै थाफैनो हागोन। बे जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ गोजोननि खोथा। मैया जोंनिफ्राय खौरां लाहरदों, मैया जोंनिफ्राय खौरां लाहरनानै सासेया फन हरदों, सार जोङो रावखौबो मिथिया खिन्थु नोंखौसो मिथिगौ, मालाया ओंखारजोबोबा जोंबो जेलनिफ्राय ओंखारनांगोन। आं बुंदों जों दङ, थैजासे जुजिलांगोन, खुनु फिन फासयनायाव गैया। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंनि खामानिया सागान होनाय लोगो लोगो जोबाखै, जोंनि खामानिया बांदोंसो। हारिखौ दानांगौबा जों उन्दुग्रा गोरा जाबा जानाय नङा, जौ फाग्ला जाबा जानाय नङा। ओंखायनो आङो जेसेबां बिबुंथि होदों बेवहाय बुंबोदों जे जों बर'मेनखौ माबायदि बरायनो, नोरजिया मावरिया हावरिया लोरबां जानानै बरायनो ना लेखा गोरों साखा फारा फिट फाट जानानै जोङो बरायनो। जोंहा दिनै रेडि जानो सम जाबाय रायजोफोर, जोंखौ बारा गोबाव आरो खानानै दोननो हाया, बियो रोखा जाबाय। दा नंखायनो रायजोफोर, आं गोबां खोथा बुंला, दिनै मोनसे सुक्ति जादों, बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि गेजेराव शान्ति लाबोनांगोन। अस्त्रखौ जोङो जोंनि हारियाव हाथियार गैयै मोनसे समाज दानो होननानै बुंदों। हाथियारा मा? हाथियारा मेलेम गैया रायजोफोर, मानसियासो बाहायो हाथियारखौ। जेब्ला मालाबा हाथियारानो मानसिखौ बाहायफिनो अब्ला बे हाथियारनि सायाव जोंहा मा जायो? गोबां गिनो गोनां जायो। दा नंखायनो दिनै मोनसे समाव बे हाथियारजों सोमावसारदोंमोन, बारा गोबाव सोमावसारालासिनो हाथियारा नोंनियाव थानाय माने समाजाव बिराद गाज्रि मोनसे थासारि लाबोयो। दा नंखायनो बै सेंग्राफ्रा जायनिखि दिनै आर्मि स्टाइलाव थाबोबाय बिराद गोबाव, बिसोर फैनानै गाबोन न'आव थांनांगोन, समाजखौ जों मोजाङै दानांगोन। बिथांमोननि रिलिफ रिहेबिलिटेसननि खोथाफ्रा बेवहाय लिरनाय दङ। बेजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय गोबां बाथ्राफोर बेवहाय जौगानायनि बाथ्राफोर बेवहाय बे सुक्तियाव लिरनाय दङ। डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि बाथ्रा लिरनाय दङ। दिनै SPDC-खौ जों जेबो बुंनो हायामोन, नाथाय दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गोसो जाबानो होखारनो हासिगोन, गोसो जाबानो लाबोनो हासिगोन। जोंनियाव एसेबां दा नंखायनो रायजोफोर, बे सुक्तिया ओरैनो सुक्ति नङा, बेवहाय नायै 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 बेसेबांबा जुजियै दान्थे बिदान्थे खालामै मैया सागान होनायनि 2 घन्टा सिगांसिम जोङो दान्थे बिदान्थे खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामदों। दा बेवहाय जोङो बेखिनिखौ गासैखौबो मोनजोबमारोबा जोंनि ओनसोला ओरैबायदि जौगागोन, बे जेला इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन जों बेखौ बुंस'नो हाया। दा नंखायनो रायजोफोर, दिनै जों बयबो दिनै गोग्गानांगोन। मानोना गुबुन हारिफ्रा बुंबाय थादोंमोन, माने ओरैबायदि बिथांमोननि हेंथा होसेयावबो दिनै थैजासे जेल साजा फोसावनायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै बेयाव सागान हैनो गोनां जादों गभर्नमेन्टआ। बे बर' हारिनि देरहानाय, बे बर' हारिनि देरहानाय। नैबे फोथारनिफ्रायनो बुंदोंमोन जोङो, जुदि सोरबा जोहोलावखौ फासि होनाय जायोबा लाख लाख मानसि ओंखारनानै जों बिनि हेंथा होगोन। मैया टिभि चेनेलफ्राव बुंदों आंखौ, नोंथाङा मा मानसि थैनायखौनो जास्टिस होनो नागिरा नामा? जास्टिस होनो नोंथाङा नागिरा नामा? जास्टिस होनो सोर नागिरा? जास्टिस होनो नागिरो बयबो। नाथाय जास्टिस होनाया बेल' नङा, जास्टिस होनायनि लामाया गोबां दङ। सासेया साजा होबाय होननानै बिखौबो जोङो साजा होफिनबा बेल' जास्टिस जानो हाया। बे खोथाखौ आं बिथांमोननो बुंदों। दा नंखायनो रायजोफोर, गोरोन्थिखौ जों मावनो नाङा, मालाया गोरोन्थिखौ मावगोन। जोङो दिनै खौसेयै मोनसे गोग्गो समाज दानांगोन। बे सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै जोहोलावफोरखौ न'आव लाबोनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय, आरो बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे संग्रामखौ लांनो थाखाय सोरनियावबा थाखा फैसा बिनो गोनां जाबाय, सोरनोबा मेगन गोजा नायनो गोनां जाबाय, सोरखौबा सिगिनो गोनां जाबाय, सोरखौबा बोथ्रोदनो गोनां जाबाय। नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जाहाथे बे आखलखौ बयबो नागारो। जों मोनसे मोजां समाज दानांगोन, जों बे मोजां समाज दानांगोन। जोंनि साफ्रोमबो जोहोलावा जेरैबायदि सिलाय लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै जुजिदोंमोन, गाबोन सिलायखौ गारनानै गामियाव थानानै हारिनि थाखाय जुजिनांगोन। आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो।
आरो हारिनि सुबुंफ्राबो बै सिलाय लानाय समाव सोरखौबा माबा रागा जोंनानै बायदिसिना आखलनि थाखाय बायदिसिना खोथानि थाखाय रायफ्लांबाय बुख्रांबाय बायदिसिना आखल देखायबाय नोंथांमोना गावनि बिदा फंबाय होननानै निमाहा होनानै गासैखौबो बोजबनानै लानांगौ जायो। जों बेबायदिसो समाज नागिरदों। बिदा फंबाय गासैबो खौसेयै ज' नों दा आं नागार आं दा नागार समाज दानायनि खोथाखौ जों रायलायदों। आं बेखिनिखौनो बर' रावाव बुंनो सानबाय। बिनि उनाव फैगौ 7 अक्ट'आव भारतनि प्रधानमन्त्रि आरो हम मिनिस्टार क'क्राझाराव फैगोन। जों जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावबाय बे खामानि मावनायखौनो मोजाङै आरोबाव गावसोरनि खोथाजों बुंनो थाखाय बिथांमोना फैगोन आरो बै खालिबो जोङो खमसे खम 5 लाख मानसिफ्रा ओंखारनानै जोङो बिथांमोननो बुंनो हानांगोन। जों ज' जानानै बुंनांगोन जे नोंथांमोना जिखौ होदों जों मोजां मोनदों, नाथाय बेखौ उनाव नोंथांमोना मावफुंना होआबा जों जिरायनानै थानाय नङा। बेखौ जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो। बर' हारिया बेसेबां खौसे, बर' हारिया बेसेबां गोहोगोरा, बर' हारिया बेसेबां डिसिप्लिन, बैखौ जाहाथे जों दिन्थिनो हायो। बिनि थाखाय फैगौ 7 अक्ट'आव क'क्राझाराव जि गेदारिं जागोन बेवहाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो बाहागो लायो। सदराइज যোৱা 2-3টা দিনত অসমৰ মিডিয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ইউটিসি চুক্তি হ'ব। কিছুমানে শুভেচ্ছা দিছে আপোনালোকৰ ইউটিসি হ'ব ভালে লাগিব, কিছুমানে বন্ধ দিছে, কিছুমানে কৈছে এইটো অসম বিভাজন হৈ যাব, কিছুমানে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইয়াক মানে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে আৰু বড়োবিলাকক কিমান দিয়ে আৰু দিব নালাগে। বহুত মানে উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে মানুহবিলাক সময় কটাইছে। চুক্তি যোৱাকালি হৈ গ'ল, বাহিৰ জ্বলালীয় চুক্তি হ'ল, বন্ধনীয় চুক্তি হ'ল। মই ক'ব বিচাৰা নাই আপোনালোকে হাৰি গ'ল বুলি, আপোনালোকে জিকি গৈছে। হাৰা জিকাৰ কথা নাই। মোক আজি কোনোবা সাংবাদিক বন্ধুবিলাকে কৈছে গাড়ীৰ পৰা হাতটো দুটা উঠাই দিয়ক ভিক্টৰী চাইন। মই কৈছো এইটো চাইনটো মই ভাল নাপাওঁ, এইটো মোৰ প্ৰিন্সিপলৰ বিৰুদ্ধে, মই কোনোদিন এইটো নেদেও বুলি পেলাই। কাৰণ এই পৃথিৱীত কারো ভিক্টরি আর হারা জিতার কথা নাই। এই পৃথিবীখন আমার ঘর, ইয়াত আমি হারিলিও জিকিলিও জিয়াই থাকিব লাগিব। আপুনি জিকা বুলি দেখাই পেলাই আনজনক হাৰা বুলি আপুনি ক্ৰিটিসাইজ কৰাৰ আপোনাৰ অধিকাৰ নাই। আমি একে মানৱ জাতি। সেইকাৰণে এই চুক্তিটো হোৱাৰ আগত আমাৰ যেতিয়া সংগ্ৰাম চলাই আছিলে, এই সংগ্ৰামতো বিভিন্ন বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কাৰণ কথাটো বুজিয়ে পোৱা নাই। আমি কি বিচাৰিছো, আমার উদ্দেশ্য কি? আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছো কোনোবা এটা জাতি জনগোষ্ঠীক ধ্বংস কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়, নিজে জীয়াই থকাটোৱে আমাৰ সংগ্ৰামৰ উদ্দেশ্য। আৰু ইটোলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো। বড়োফা উপীড়ন ব্ৰহ্মই কৈ গৈছে এই সময়তে লিভ এণ্ড লেট লিভ, জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দে। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় অইন জনগোষ্ঠীক আমি ঘৃণা কৰিম, অইন জনগোষ্ঠীক আমি হিংসা কৰিম। হয়, সংগ্ৰামটো আমি কৰিছো, জোৰ মাইকৈ কথা আমি কৈছো, চিঞৰিছো আমি। আৰু আমাৰ চিঞৰক লৈ পেলাই আপোনালোকে যদি ভয় কৰিছে, মই আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো। কিন্তু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ অধিকাৰ কথাটো যেনেকে ক'ব লাগে তেনেকুৱা কওক। আমাৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ৰাজপথত চিঞৰিছো, আমি কেতিয়াবা ৰেল লাইনত চিঞৰিছো, আৰু প্ৰয়োজনত আমি কাৰোবাক ভৰিটো ধৰিছো। বড়ো জাতিৰ কাৰণে আমি যিকিনো কৰিবলৈ ৰেডি, কিন্তু যিকিনো বুলি ক'লে কাটি মাৰি হলিও কিবা এটা কৰিম এনেকুৱা নহয় ৰাইজ। আৰু এই যে চুক্তিখন হ'ল, চুক্তিখন কোনো ভাবা নাছিল যে তেনেকুৱা এটা চুক্তি হ'ব। এনডিবি 4টা বিভক্ত হৈ আছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনডিবিৰ লগত মিল নাই, কাৰণ আমি গণতান্ত্ৰিক সংগঠন আৰু এনডিবি সশস্ত্ৰ সংগঠন, ইয়াৰ মাজত কোনো মিল নাই। এই চুক্তিটো তথাপিতো হ'ল। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য কি? মানৱ জাতি জন্মৰ পৰা কোনো মানুহ হিংসক নহয়, আৰু মানৱ জাতি কোনোদিনে হিংসাৰ মাজত থাকি ভাল নাপায়। এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছো। এটা অঞ্চলত, এটা দেশত, এটা ৰাজ্যত যদি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অশান্তি বিৰাজ কৰে, সেই অঞ্চল কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আজি আমাৰ অঞ্চলত চাওক, চিৰাং জিলা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টত হয় লাষ্ট হয়, নহলে লাষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড কিবা থাকে, এনেকা হৈ আহিছে। আমাৰ শিক্ষাত পিছ পৰি গৈছো, অৰ্থনীতিত আমি পিছ পৰি গৈছো। হাজাৰ হাজাৰ ডেকা গাভৰু আজি গুজৰাট হাৰিয়ানাত যাই আছে। কোনে এই খবৰটো লৈছে? সেইসকলে খবৰটো লৈছে নে যিসকলে এইবিলাক বিৰোধিতা কৰি আহিছে?
আজি এই গোটেই পৰিৱেশ অস্ত্ৰৰ জমজমানি ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা ডাঙৰ আমাৰ কপালত এটা স্থান লগাই দিয়া হ'ল যোনে যি নকৰক কিয় বুঢ়া উগ্ৰপন্থী এটা জাতি উগ্ৰপন্থী আৰু আমি সেইদিনা বহুত দুখ পাওঁ সেইদিনা বহুত কষ্ট পাওঁ যিদিনা পেপাৰত লিখা হয় বড় উগ্ৰপন্থী অমুকক মাৰিলে বড় উগ্ৰপন্থী অমুকক কৰিলে আমি বহুত দুখ পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছো যে এই যে আমাৰ মূৰত যে টেক লগাই দিছে এই টেকটো গুচাব লাগিব যিকোনো বিনিময়ত সেইকাৰণে আমি আমাৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰি আমি আজি এই লেভেল এই ষ্টেটাছলৈকে এই অৱস্থালৈকে আহিছো কাৰণ আমাৰ টেকটো গুচাব লাগিব বড়ো জাতি উগ্ৰপন্থী হ'ব নোৱাৰে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কিছুমান যুৱই অস্ত্ৰ লৈছে এনেকুৱা অস্ত্ৰ লোৱা বেলেগ জনগোষ্ঠীত আছে কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠী এনেকুৱা নাম লৈ পেলাই কোৱা নাই কাৰোবাৰ যদি বন্দুকধাৰী সংগঠন আছে তাৰ নামতহে কৈছে জাতিৰ নামত কোৱা নাই গতিকে মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে মই আপোনালোকক আজি আহ্বান কৰিছো আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ভাৰতৰ বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমক মই আহ্বান কৰিছো যাতে এই চুক্তিটো হৈ যোৱাৰ পিছত বড়োৰ সকলো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীবিলাক এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত আৰু কেইদিনমান পিছতে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ পিছত যাতে কোনো বড়ো উগ্ৰবাদী এই শব্দটো যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে বড়ো উগ্ৰপন্থী শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰে আমি মানুহ হৈ আমি মানৱ জাতি হিচাপে থাকিব বিচাৰো আমাৰ ভাষা আছে আমাৰ সংস্কৃতি আছে আমাৰ অস্তিত্ব আছে আমাৰ সকলো আছে আমিও মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰো হয়তো আমি ইমান ভালকৈ অসমীয়া ক'ব নোৱাৰো ইমান ভালকৈ শব্দ বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ক'ব নোৱাৰা কাৰণে কোনোবাই আমাক হয়তো তাচ্ছিল্য কৰে আমাৰ কথা বুজি নাপায় কিন্তু আমিও শান্তি সম্প্ৰীতি মৰম স্নেহ সকলোৰে লগত মিলি জুলি থাকিব বিচাৰো সংগ্ৰাম কৰে যেতিয়া প্ৰতাৰণা হয় যেতিয়া ক'ৰবাত ঠগ প্ৰবঞ্চনা হয় তেতিয়া মানুহ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় আৰু আজি এই চুক্তিৰ পিছত আমি ভাবিছো এই অঞ্চলত এটা স্থায়ী শান্তি আহিব অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ তেখেতসকলে উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে চৰকাৰ আহিল গ'ল আলোচনাৰ নামৰ আলোচনা হ'ল আলোচনাৰ মেজলৈ মাতি আনি আলোচনা নকৰিলে সমস্যা সমাধান নকৰিলে কিন্তু আজিৰ যিটো চৰকাৰ এই চৰকাৰে এইটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু উপলব্ধি কৰি পেলাই এই চৰকাৰখনে আজি এই সমস্যাটো যে সমাধান কৰিব লাগে এটা ৰিস্ক লৈ পেলাই আগুৱাই আহিছে সেইকাৰণে আজি এই চৰকাৰক বড়ো জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব কাৰণ তেখেতসকলৰ সহায় তেখেতসকলৰ আজি যিটো আঁচনি তেখেতসকলৰ যি ইনিচিয়েটিভ ইয়াৰ কাৰণে বড়ো ভূমিত বড়ো অঞ্চলত আমি স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আজি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমাক সন্দেহ কৰে যে বড়ো জনগোষ্ঠী কোনো জনগোষ্ঠীক ভাল নাপায় আমি ভাল পাওঁ মৰম কৰো সন্মান কৰো কিন্তু সেইটো দেখাবলৈ সুযোগ পোৱা নাই আৰু এই চুক্তিত আমি সুযোগ পাইছো এইকাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰক কৈছো যে ইয়াত অকল বড়োৰে আঁচনি থাকিব বড়োৰে কাৰণে কিবা পেকেজ থাকিব এইটো হ'ব নোৱাৰে এইকাৰণে আমি কৈছো যে আমাৰ আদিবাসী ভাইসকলৰ সকলোতকৈ সন্মানৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড়ক ভগৱান বুলি কোৱা হয় বিৰছা মুণ্ডাক এই বিৰছা মুণ্ডাৰ নামত আমি এটা কালচাৰেল কমপ্লেক্স আমি ইয়াত আনিছো গোৰ্খাসকলৰ কাৰণে এটা গোৰ্খা ভৱন আমি ইয়াত আনিছো স্বামী বিবেকানন্দৰ কাৰণে এটা ইউথ চেণ্টাৰ আমি আনিছো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কাৰণে এটা মাল্টি পাৰ্পাছ অডিটৰিয়াম আমি আনিছো বীৰ চিয়াৰৰ কাৰণে আমি এটা ইনষ্টিটিউচন ইয়াত আনিছো আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত ক্ষুদ্ৰ এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ কাৰণেও আমি ইয়াত কিবা নহয় কিবা এটা আনিছো যিটো মই আজি আপোনালোকৰ আগত গোটেই কৈ শেষ কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে আমাক যদি সুযোগ দিব আমাক যেতিয়া মৰম দিব আমাক যেতিয়া পৰিৱেশ দিব আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একেলগে মিলি পেলাই এটা সুন্দৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি আগুৱাই যোৱাটো আমি বিচাৰো আজি এই চুক্তিখন হৈ গ'ল কিন্তু চুক্তিখনৰ আখৰে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব এইটো চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কোনোবাই কৈছে আপোনালোকে অহাকালি আকৌ আন্দোলন কৰিব নেকি অহাকালি আকৌ ৰাজপথত ওলাব নেকি অহাকালি আকৌ শ্লোগান দিব নেকি যদি চৰকাৰে আখৰে পালন নকৰে ৰাইজৰ হাতত বেলেগ একো ৰাস্তা নাথাকে কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰিছো আমি আশা কৰিছো এই চৰকাৰে যিহেতু এটা আগ্ৰহ লৈ পেলাই
আগবাঢ়ি আহি পেলাই এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহিল এই চুক্তিখন আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব সেইটো আমি আশা কৰিছো। দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ সংগ্ৰামত যোগদান কৰি আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিলে, আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাক ইমান সহায় কৰিলে, আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ইমান সহায় কৰিলে, মই আপোনালোকক সকলো সংগ্ৰামীৰ হৈ লগতে নিখিল গড়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আমি এটা নতুন দিগন্ত